Open the letterbox once for yes, twice for no. Helo. A croeso I benod rhyfeddol o rhyfedd o Byd Rhodri. Rhy ni yma yn y rhadd, rhywle ni'n rhydd I rhedeg I ffwrdd o'n rhwystredau rhwystredig, ond angen reidiol. Cofid, unfed ar 19 19. Feirws côr yr ona. Fed 5, ie, go on. Os fel fi, chi wastad y poeni am sut I oroesi tu allan o'r tŷ, synwch chi be newch chi ffeindio ar y stryd I creu pype eich hunain. So, I dechrau bant, dyma hen wisg fancy dress. Oh shit. O thing gwyn. Well, that's ruined. Nesaf, mae'n bwysig I gorchuddio y wyneb. Nawr, fi wedi ffeindio her par o pants. Mae'n ffain I defnyddio ailgylchu, just fel hwnna. Ie, yeah, mae'n lyflu, na I defnyddio rhain, actually. Easy access ar gyfer y penknife. Just get that out. Un. Gweld sy'n effeithio. Perffaith. Nesaf, y llygaid. Os ti ddim yn digon ffodus fel fi gwisgo spectol yn barod, just ffeindio hen par o goggles ar gyfer nofio neu cael bath. A maen nhw hefyd yn gweithio fel spectol haul gan fod côr yr ona yn effeithio'r tywydd. Rhoi rhain fan hyn. Gret. Nawr mae cling film yn handi iawn. Just syth dros y gwyneb. Mae'n hefyd really bwysig I cofio tocio mewn eich trwsys mewn eich sanau. Oherwydd mae feirws côr yr ona yn licio teithio fyny trwy'r coesau. Dros yr wythnosau diwethaf, dwi wedi trio cymryd yr amser yma I ganolbwyntio ar mwynhau y pethau bychan mae'r ddaearef o'i gynnig ni, ei phlant. Diolch, Mam. Alright, so pobl y cwm. Fi methu clywed ti. Okay, agor y letterbox unwaith ar gyfer ie, a dwywaith ar gyfer na. Wyt ti'n deall? Yeah, okay, nid cael contact. Wyt ti'n mwynhau cloi lawr? Brackets, 3. What does that mean? Should we call an ambulance? For fuck's sake, this isn't working. Okay, have you got any cutlery? So get a fork for yes and a knife for no. Do you understand? Go get some cutlery. Do you understand? Fork for yes. Look. Oh, how many she got? Are you having a nice time in lockdown? A spoon. Fuck. Absolutely ridiculous. Absolutely pointless.